gelek spas. Di serî de spasiya dikim ji bo vexwandina vê konferansa girîng û silavê xwe ji bo hemû beşdarvanan dibêjim, hirmeta xwe nîşan didim û gelek yani wiha dibêjim ku di va derfetên ku ev komxebat çêbûne û ev xasa xelkê ku hatine gel hevdin ji bo ku aşîtiye baxivin, aşîtiyeke birûmet baxivin. Evaya gelek girîng e, karekî birûmet e û silav û hirmeta xwe carekî dî ji bo hemiyan nîşan didim. Serkeftin ji bo vê kar û xebatê dixwazim. Dizanin ku yani ev xebatê ku tê birêvebirin yan jî va guftugû û nîqaşên ku di derbarê aşîtiyê de têne ser ziman û gelek girîng e divê wextê ku di rojhilata navîn de di dünyayê de rewşeke qeyraneke pir giran derbas dibe, şerên pir giran derbas dibin. Gelek deveran kuştin, talan, tünekirin tê nîqaş kirin yan jî birêve tê birêvebirin. Li Tirkiye aşîtî tê nîqaş kirin. Evaya mijareke gelek girîng e û em dizanin di serî de Rêber Abdullah Öcalan roleke wî serekeyê esasî di vê mijarê de hebû ku derfetên wiha dane ava kirin spasiyeke taybet ji bo ked û hişmendiya wî sekna wî birûmet di zarfê uzletan herî giran de tecrîda herî giran de va pêngav hate destpêkirin silav û rêzê xwe dibêjim. Cardin di tarafî Tirkiye de bi rastî ê ku di nav dewleta Tirkiye de ê ku cardin ensiyatifek birêve birin û di vî warî de xwastin ku bi rastî vê pêngavê dest pê bikin ez vêya jî xebateke yan jî hilwesteke girîng dibînim silav dibêjim. Min dixwast ku di vê konferansê de bi xwe amade bim lê mixabin diyar e ku hîn di hişmendî de yan jî di biryarbûnê de ji bo ku yani mikaribin hîn zêdetir bi şêwazekî baştir diyalog ji nêz da bidin meşandinê hemû pirsgirêk ê ku heye bi diyalog bê birêve birin diyarê ku di vî warî de hîn jî astengî hene yan jî hîn jî ew biryarbûna tam ku bêje bi îsrar bi biryar di vê pêngavê de meşek hîn jî astengî henin. Ji bo em bihêvîne ku ev astengî jî ortaya rabin da ku em karibin hîn bi şêwazeke rast vê pêngava aşîtiyê bi şêwazekî mayen de em karibin birêve bibin li ser vê esasî daxwaza me heye û em bihêvîne ku pêşerojê li Tirkiye jî cardin hevdû bibînin û karibin van diyaloga hîn bi şêwazekî rast bidin meşandinê. Naha em li Bakur Rojhilatê Sûrî, di hundirê Sûrî de merheleke nû ra derbas dibin. Ev merhele em dikarin bêjin ku merhela avabûna Sûrî, ji nû de avabûna Sûriyê ye. Piştî rûxandina nîzama Be's, rejîma Be's, em ketin pêngaveke nû ev qonax yan jî pêngava ji nû de avakirina Sûriya Demokratîk, Cumhuriyeteke Demokratîk. û heyab niha wisa dikarim bêjim ku di hişmendiyê de, di nîzgatiyê de, di prensîban de astengiyên gelek mezin henin. Em wek Kurd, wek pêkhateyên din, Ereb, Sûriyan, Türkmen, her wiha pêkhateyên ê ku ji bingehê civaka asîl a Sûrî ne. Ji dema serdema rejîma behs de em bêmav hatin hîştin. Lê niha derfet çêbûye ku em karibin Sûriyeke nû ava bikin, Sûriyeke demokratîk ava bikin, têda aştiya mayinde hebe. Yani hemû pêkhateyên Sûrî bi jiyaneke hevbeş di çerçeva kanûnan de, di çerçeva destûreke nû a Sûrî de em bi hevdûra bijîn ev derfetan henin. û em niha di merhelekî wisa de ne ku em pêwîstiyê me bi diyalogê heye. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê ji dema ku hîn rejîma Be's hebû di destpêka şûreşa Sûrî de me nav xwe de xwe bixwe yani pêkhateyên herêmê Türkmen, Ereb, Sûriyan, her wiha Îzîdî hemû Xiristiyan her kesê ku li herêmê jiyan dike Ermenî me bi hevdûra peymanek îmze kir yani peymana avakirina rêveberiya xweser aku jiyana aram, jiyana wekhev, pirrengiya civak, zimane, ole, çande, di parêzê me peymanek wiha di navber xwe de îmze kir. Her wiha di navenda hemû van mafan de, van rengên civakê de azadiya jin, wekheviya jin me karî bo em biparêzin. û li ser vê esasî wekeviyeke navbera jin û mêr de çê bûye.
نمونه که ایرو لباکور رجلاتی سوری چه بویه ده وقت کول همی هرم سوری ایدن شر هبو قرکرین هبو چند تیک برین هبون لهرم ما آواکرین هبو لهرم باکور رجلاتی سوری آواکرین هبو اوایجی ام وصاد بینن کو یعنی گاوه که پر گرینگ بو ده روشن هری زحمت تا درباس بو گلک ایرش لسرمه چی بون لیل برانبروه بسایا و سیستم کو هاتی آواکرین اف پیمان کو هاتی امزاکرین ناف برمدا مدکاری بو هم خوب پاریزن مدکاری بو هم چند خوب پیش بخینن مدکاری بو هر پیکاتک لهرم هیا به زمان خوب بخوینن باوریا خوب راحتی بن بگارانتیا پیمان دا اولو باوریا خوب به آزادی بیجان بکن جبو ویجی یعنی اموسا دبینن اگر ایرو باکور رجلاتی سوریان جی دهندری سوری ده هلوشینه که گشتی چی نبویه ام باور دکن رولا ریوبریا خسر دویا دا پر سرکه پر اساسیه و ام مصاد بینن یعنی آرامیا هندری سوری دا تی واتا آرامیا هندری ترکیه دیجی گاوا کود هندری سوری دا جمهوریت دموکراتیک یعنی جی ام بیجن سیستمک دموکراتیک دستورک دموکراتیک هبه همو پیک هاته تی دا مافیوان گارانتی به اویا بخوازن نخوازن باندورا ارینی لسر ترکیه دکه و ناوا ترکیه دی آرامی چید به جبو ویجی اف فکر اف رامان اف سیستم دیاره یعنی بدمن دریج ماینا ریبر عبدالله اوجلان لسوری باندورا کو لسر گلی سوری کر به هیبت آلی کردادا وها بسالن دریج ایکو لسوری ما گلک کسایت دنش بیکاتین دن دیتن فکر و رامانی بی باندور کر جبو ویجی اگر اف سیستم ایرو رولک اساسی یعنی ریوبریا خسر رولک اساسی د آرامیا سوری د دلیزه اساس وان فکر و رامان رولکی وی گلک گرینگ هبود دا جبو و ایرو سوریا کنو بی کرد که آزادیان مافی خب بربه بی کو پیکاتین دن مافی خب بربه نممکنه سوریا که دموکراتیک چه ببه جبو ایرو نقاشا سر آشتیه از نقاشا که گلک گرینگ دبینم و ام مصاد بینن کو دبی هناك daha بقناعات بباوري بإرادة وان گفتگو ورن کرن وان نقاشه ورن کرن ام مصاد بینن کو يعني اف بنگاوا کلتور کی دست بکر ديركت باندورا خل سرمجي کر يعني شر سكني ایدی نیسکاتیا کو ام به ترکیه را دناوا دیالوگ دا بنوک کردم سوری یعنی ام بیشن باکور رجلاتی سوری ام به ترکیه را دناوا دیالوگ دا بن چه پرسکریک هنن به دیالوگ بینه چهار سر کرن ام موسا دبینن کو سینور نافبر مدا وکری هبن وان گفتگو تین کرن اواناجی گلک ارینینه یعنی ام وانا موسا دبینن کو پنگاوا آشتی آل ترکیه آکو باندورا خوی ارینیل سر سوری سر باکور رجلاتی سوری تیرکت کر جبو ویا ام بچاوه کی پر هشیار بمسئولیت ام نیز دبن کو براستی دهندری ترکیه دا او یعنی او پرسکریکا کرد مسئله دموکراتیک بونه بگینه آرمان جا خواه یعنی فداکاری گلک مزن هات کرن خوینن سال دریج هات رجاندن گلک دایکان گریان دایکن کرد دایکن ترک گریان ام مصاد بینن کو ایدی و دنگن کو هینا دبیجن شر هینا دبیجن یعنی نلهف کرن وان دنگا کیم ببن یعنی رایا گشتی آ ترکیت کاری و رولی بلیزه حکومت ترکیت کاری و رولی بلیزه راگ هندنا ترکیت کاری و رولی بلیزه جبو کو پشتگیری آشتی زیده تر ببه پشتگیری تانسیون داخستنه زیده ببه و اراده و بریار دست وان ده اویا ام دزان از چما واناج بود ترکیه دبیجم جبر کو باندورا خود سر سوری جی هيا يعني حكومه تركي ديالوج ودانوستاندني وان بحكومه سوري رهنه يعني بريفابريا سوري رهنه بمره قناه كذكري هيا جبوه موسى دبينكو دبي في وارده بهشیاری نزدیک بونا دمیره چه به پنگاوا آشتیاره چه به و حتی وصاد و نشاش به یعنی موساد راست بینیم که اگر
ريبر عبد الله أوجلان للدربة بظرف نظرف تجريد دبي نظرف حبسة دبي قارب هین daha baştır rol bilizi havali xu iqna bike her vaha rayekişti iqna bike ve raydarın Türkiye'de daha baştır dınava diyalog xu danustandına da be bavar dikin evya ve pengava aşiti pengava çareseri hin ve zutir bike ve hin ze baştır bandura xol ser mijara çareseri ve baştır bike جبو ویجی پر objektif nine ku dramşi girtine da her daim bedaxte yani gav verin avetin avana piçki astanki çiye dikin yani peşketina aşitiye jbو ve az musa dibinin dve serdama diroki da ku herem jnuda tet dizayn kirin herem rojlata navin rola Türkiye rola Suri gelek giringen dizayn kirin da Gava ku aşitil varın her du walata hebe dinav civaka Kurda, dinav civaka Türk'da, dinav civaka Arab'da ve bkişti aramiyek çebibe ve bkişti çareseriyek peş bikeve demokratik ve peş demokratik bun ve peş bikeve dirojlata navin gişti da ve bandura xo esasi bike جبو ve az wahad binim iro je muhafaza karti tutucuti zedetir debe ve buneke baş ser aşitiye hebe betirs çunu hatın hebe hazdikin yani rayadar Türkiye amcam xo bibinin amji xol Türkiye bibinin daha zedetir je çek berdan zedetir am qaribin aşitiye nikaş bikin ام نه آلیگری پرچکرنی ولاتانه نه سوری نه غیری سوری به تجاری ام جبر کو دبینن پرچکرن daha زیادتر بنگه شر نو و بکه جبر کو ام آلیگری آشتیانه ام دبیجن جیانا هفبش جبوم اساسه جیانا کومینال yani civaki ku hamu bekate Kurd Arab u Türk u Türkmenu idin hami bevdura jiyan bikin em bevya bavar dikin jidil em bavar dikin hatta nahma pek aniye jfruşun da ji em be israr pe vagretay u peş bixinin لسر في اساسي از وسط دبیجم هر حسکریه کی آشتیه دبیکو جبو و پنگاوا پیش بکوه daha ziyade dengi hoş bu aşitiye bilindike. Duhaze yani Türkiye be yani dervi Türkiye be Valatindim ben devlet ben sazi ben herkesek. Yani iro ku bahsa aşitiye tekrar devi varida rasti xudil aşitiye derbikeve. Az jibu seru kumare Amerika ijdibejim. Yani madem her ahaftine ki xud nav da dbeje aşiti ve deme جبو ترکیه جبو سوری جی آشتیه که ماینده حقیقی لسروی اساسی راوستاندن چیه ببه دستوره که نو آسوری وری چی کرن اوانا دخوازن آلیکار بله ده چرچوه آشتیه که ماینده ده ام هیوی دیکن که دنگ وانجی بلند ببه پشتگیری وانجی خورد ببه جبو سوریه که دموکراتیک لسروی اساسی اند بیجم ایرو دما کو هر کسک مسئولیت بگیره سر ملی خوا و بکار بدوی سردما دیروکی دا ارکا خوا بینده جی دا کو جارک دن دایک نگرین دا کو جارک دن خوی نرجه دا کو جارک دن ام مرحله که پرگرین جارک دی فرصت که دیروکیش دست خواندانه کن دبی پشت گریامه تفلی بونامه جپنگا و آشیتی را گلک خورد به هیز به مسئولیت و همو بشتروانین که هاتنه از کدوانجی و ایکو آمده کاری کرنه کدوان سلاف دکم سروی اساسی سرکفتنه جبو کنفرانسی گشتی دخم گلک سپاس ام جزور سپاس دکر جبو تلویزیون ام هیوی داره که جارک دن ام لبه سالونه به هفرابن رو ام به هفدورا و نقاشه بردام بکن دیسا زور سپاس جبو تلویزیون